Islamity, daga political party lemper, bag isu ke thong ke jok, entah ke bag kami yang keriu kikan kinap kiyong i. Dini kinten kejak, iku blay piwara, presiden. Ketisnya ngok eu blay, eu gesngi wabahai i, han la cit terang gesngi le, han rei eu i galat eu emlang hini. Nasnya pentau kejusnya ngok ke kerau kam tali pigi pajbak, waris nak tilang pi. Hatok kezingalam yang kawai of the people party lang bawa madame wan hirembai. Yung lang ichirup kang gikon yang Izentia Hills District lang bagi Arteliki constituency. Wa yung kejing kercang. Nakaliang ng kang gikon yang Izentia. Kalor kejing cak dengan hunger strike, indefinite hunger strike yang bak Arden basayo moy hai tai hai chilong. Imiseni emi chirup Wota Arden. Kawan ini penyuai kedak IMI kemesin kesingkercan yang Pak Arden kamjo ega parti WPP. Tiga ini kamgawi na kawakre kampajta kamjo le kawakon yang Izentia Hills. Siapa kano player sanggup le uyu blay pemiu yang Pak Arden kemesin nang baka parti WPP. The Ben Party is name RJM menurut permit Jepang Reservation Policy Review ya ka. Niba embek kita gejing tenjing ir. Ya tak dia kanu hendrai lang ba gejing ni yung kondak cenderangan gejai bru i ba Arden besai moj. Yo i uklam dem such a sen ya kani ke reservation policy. Yo i discuss dem such a sen ya ka. Niba arto rewa klami wa yisi kiwi tuan gejai bru garo. Henry klami to wakwai kohok kawasket yang dikon yang gejai brui lada perkapi hapo yang negeri kasih Zentia MR Telik District Council Zentia District Council kasih Hills Autonomous District Council penyoi tak ada pun pacuai teman yang geni kecing dawa yang iyo review yang geni ke reservation policy tok kawa cangok tok mertama bedak wacana lada pacuat tangan ni ke district council artli ni penyo iu ben pajis ya tekan lu man kata gecing hak kaman ka kejuk arto ami waktu iu ben kita gi perlak gare tai Henry hawa ha kita bius ngayul ki burung ida joni pertut Henry mana yo kre buru ceden biar iplak kini manda zet imani keju benda berseni ikan keroi hitau kre pat kile anggi aryo kre tam aryo hitam lada ye hitam kan bele hitam le aryo ire tapi kam ki mandi ngakam ke mandi ikam ki nongkit kam hapak ke izin ke hil hapak ke zelai i ke riga tak bru ikwai ya uyak ki kani i ke hak yang ki ke wakita uyak ki lada i RM terzin ki klik wan lang hakani ke jingkun ke wa kamba i mental plastik kani hawa i RM jing ki klik ya i lek kata ke hak yang ki uyak ki ya kata ke klik kan kende pa persen kidang mangi ki waiting list kiri dan diperlok yuk di persen kita yuk iki kikre nang mensen awan payo nang mensen arto idawa yusi iki bandang sen nang mensen hai ki kejilek ston lagi kana i manga bukan turun hisap aigo cendolo lagi kana i lada iar kami ka cepangan lada iar iki nama tayo review ya cendolo lawe i mana dapat kut heti kut mana disimpre putih wabon Henry kudi do over trophy pai jauh tuti you to ya krek ya putih you kan tidak bro mesna peniman ke siora tidak bro i dikimani kami nai dawo tak wakile arjo meti uklam nene ada kelam ile RN gitu teli Henry ini parna kod yang wara lamba gani ga kemaji sawa kod lama nere manti nang kertan pipi mani nang kertan judi pile mani nang kertan pipi Henry ada isu tak menjadi ki parti wara buat kedua kertan isu yang berasal dari reservation policy melinda itu ya kani ga parti khususnya parti di Persendalang Penegri Partai Berundi Wan A kini disingkatkan ya ke isu yang reservation policy ni pilih kan ikon yang Izentia Hills District kipai bak kentam kod YP ngadu kan kena kero wagi wahe AP disingkatkan ya ke ni ga isu berderak dah kewas ada people party kerpada le ya ginami kemat ni arut makarmen selawa konfenta manki ki wa embar lada ben ki angi centuring ki na bahat kerpat ipi kamu ada kulai pi o sekriap di pejbas coba gaji sekri ki kon kinat ki petanyong i arto kani ku
perkat doi men tu Henry amang ke peteng kau dah go miat ikon kiti yong nga yong pi ki kur ki tak yu rai ki kon apa ri kasi jeng i ne bai te kerpare pi kam ni mi khmat wai ki wi dewan ki mi khmat kam tam lagi UDP lagi dan parti rilon MK mi ki jing kerchan yong pi le de pi kerchan pi ye upoi je ketong sampai ham ong o tawa ya luti bar dan yerbeni kerchan la de ya luti wa luti go ba i MK i ki jing kerchan MK i ki jing kerchan pi kam ni mi khmat le ne bai te kerpat ye pi yo it's not tilang pi la da ki wi kan ki tak bru ye ki teli ye ke ye teli tau snyau to kriat yang bru nai yo teli nai is not tilang i churut la ga voice of the people party la da ya ram leti da ga political party le mper bhag issue ka thong to ka jo ta ka bhag ka miat yang ka riu ki khon ki nap ki yong i dini kin ten ka jak iku blai pi waro ku be chidun